Makiria wa mwaka umwe kuma kubwo wa kamiti ya mwanya ya andu 14 niguo kumurika njira cia kurutithia wira ngethi gatagati ga President Uhuru Kenyatta na murunawe wa ODM Raila Odinga. Riu kamiti ino ni irikiriire wira wayo na kuhariria riboti ya muthiere tanyitwo kuneanwo ihinda-ini riothe kiumia giukite President acoka bururi-ini. Kuringana na ndumiriri kuri nyumba cia mohoro, Ambassador Martin Kimani na Paul Mwangi aria nio atongoria kamiti ino maugite ni marikitie kumenyithia wabici ya President kurikirira kwa riboti iyo wari thiku imwe mbere ya ihinda ria kamiti ino gigatiba guthira muthenya wa rucio. Hamwe na maundu kenda maria kamiti ino ya BBI irathukirwo kumurika na gwetha kihonia ni njetukano iria ciumiragia hindi ya ithurano. Ungumania uria uthiite na mbere kwihiriria guku bururi-ini, utamburukia wa mahinya ukabira hamwe na magi guku gukirikana ni matanyitwo kwendekithia kura ya mawoni niguo gukinyaniria maundu mayo undu uria uthiite na mbere kuguciriria titi. Kama ni ya kutafutia viongozi wawili watatu viti, tutaiangusha. If BBI is about selfish political interests, tutaiangusha asubuhi peupe. BBI report ya umera umenye riu siasa cia 2022 ni ciambiriria officially tondu ni kuhe andu platform ya guthondeka formations ingi cia gisiasa. Tunaelewana? President akoretwo muhari-ini wa mbere gutetera kamiti ino akiuga wira wayo ti gwethera mundu wothe giturwa, makiria thutha wa gikundi kia atongoria aria manyitaga mbaru munini wake William Ruto kumiukirira na njira nene. Haha ataramu akiuteti makiuga uteti uyu gwakiririo na makiria ni kurekererio kwa riboti ino. Tusibishane, sijui ati BBI ni ya kutafutia nani. Hatuna haja ya kutafutia mtu, tuko na haja ya kuunganisha Wakenya na kutatua shida zao, na ndio tuweze kusonga mbele. Handshake has enabled us to have a dialogue, meaningful engagement that will change the lives of our people. Divisions no cikogia both ways, kuria opposition na guku kwa thirikari iria rathana, na icio divisions nicio mostly ego shape executive ya 2022 na especially kwa referendum. Maya makihanikaga mutongoria wa Third Way Alliance kura koti ni ahinyiriire mutaratara wa puguza mizigo ndukwite kaimana. Wanathengia wa bunge cia county court yaneria gukwa kihitania gucokereria na mutaratara uyu ringi thutha wa kutafaniria mogaruruku. Giribotera Kameme TV, jitagwo Mwaura Wagunya.